Ketepatan pada malam Rabu di kalender 30 September 2025 Masehi. Pada malam hari ini kami hadiri sasaran majelis sholat Nabawiyah kepada menghadirkan satu persembahan salam pembuka, buka, 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 buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biqaulin alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kami hadirin sasaran majelis sholawat Nabawiyah Kukuda yang datang dari kawasan pelataran Bobei tercinta, Desa Patuh Putih ini, Kecamatan Batu Putih, Sumedep, Madura. Tentunya setia masih di bawah pimpinan yang mulia Bapak Supriyadi menghadirkan salam hormat, salam tadim buat Sahibul Haja, keluarga besar Bapak Ahmad, Bapak Dadi, dan juga Ibu Rus, Bapak Dadi. Kami hadirkan salam hormat selaku Sahibul Haja pada malam hari ini. Tentunya patutlah kita bersyukur dalam satu acara pada malam hari ini yang dikemas dalam tasyakuran keluarga besar Bapak Ahmad, Bapak Dadi, dan juga Ibu Rus, Bapak Dadi. Segenap keluarga besar tak ketinggalan juga kami hadirkan salam hormat, salam tadi buat sesepuh Bapak Sabi, Bu Barjabi, terjugat Bidaka Sapisan Sarwini Pak Azizah, Krishna Ibu Azizah, Yahya Ibu Kuhaya, Saidi Ayah Ella, dan juga Suhadia Ibu Ella, Bintahul Ayah dia, Ekul Sesebo, Sabur Ibu Badi, terdekat Arma Sesebo, tak ketirjukan Saiful Sesebo, Asia Ibu Java, Sahwari kepada Mbak Lestania Ibu Abidia. Dan kembali menghadirkan salam hormat tak ketinggalan juga ada Rian Bapak Abidia, Sapisan Bapak Aturki, Pak Refat, dan juga Ibu Sedia Bu Refat, Isman, dan juga Pak Novi, dan juga Berakib Pak Ardi, dan juga Nuh Bapak Ardi, secara Bapak dari kawasan Tanjung, Kecamatan Sarongi, Kabupaten Sumedep, Madura.
waktu yang terus berputar, namun kita terus maju tanpa mundur menghadap kehidupan untuk menghadirkan di beberapa persembahan tembang kreasi majelis sholawat dan bawiyah Buddha dan kami hadirkan ucapan terima kasih atas izin dan juga partisipasinya buat Bapak PJ Sudegno dan juga Bapak Lora, Bapak Abdul Asik bedakan Lora kalipun di kawasan desa Jabakan Timur Kecamatan Batu-Batang Kabupaten Sumedang Madura. Dan kami hadirkan selamat datang seluruh para bintang tamu dengan motor Sengalagung Sebadun atas Rabu Torjikan Lengkuda dan kembali menyapa teman-teman di Sound Band Audio Natal Professional Sound System pada malam hari ini Gitar 2000 dan juga Ramayana TV Media Video Shooting Live Streaming Paradise dan juga Putri Kanza Dekorasi. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembis kepada Sang Yang Batara Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat miarsaki sallu ala Nabi Muhammad. Oke, terima kasih. Satu persembahan lewat begelugarnya Sound Band Audio Natal Professional Sound System Gitar 2000 dan juga teman-teman dari Ramayana TV Media di Production Video Shooting, ada juga Putri Kanza Dekorasi Penghormatan. Pada malam hari ini kita bakal ngaji bareng bersama Al-Mukarram Lora Ahmad Sa'dud Terayin, siapa bapak dari Bapak Kasar Bature, mereka putra dari Yang Mulia Al-Mukarram Haji Basra Adan. Mudah-mudahan kalapan berbaca di acara tasyakuran pada malam hari ini keluarga besar Bapak Ahmad, mereka Ayah Dandi dan juga Ibu Rus Bapak Dandi. Kami haturkan salam hormat takdiman wa ikraman dan juga segenap serta jaga korban salat perca keluarga besar repot tanpa terkecuali, khususnya mereka sesepuh Bupar Jabi, Sabi, tercekan tak ketinggalan
ada Bapak Sarwidi, Pak Aziza, Istadi Ibu Aziza, dan juga Sipolja Bapak Yahya, terus juga Ibu Buhayah, terus juga Saidi Ayah Ella, Sahdia Ibu Ella, kita hol juga Ayah Lia serta Jeda, Ibu-ibu terus juga sesepuh, terus juga Sapor Ibu Padi, Kong juga ke Arma sesepuh, serta Jeda motor sekelangkong di perjalanan kami juga menghaturkan salam hormat takdiman wa ikraman pada malam hari ini. Dan kembali juga kami hadirkan di beberapa perjalanan kami dengan tebang-tebang pilihan kami yang bakal kami hadirkan buat jaringan semuanya. Namun sebelum itu juga kami hadirkan ahlan wa sahlan, selamat datang para mitra setia jamaah pengajian kaum muslimin dan juga kaum muslimat, tentunya masyarakat kawasan Desa Nyabekan Timur tersekitar Epon, Siapon Rabu, Sepak Lengki, malam mangkin. Mudah-mudahan sabi-sabi memperoleh barokah dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga memperoleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan terima kasih atas kepercayaannya buat Simbolje Bedaka Koordinator Bogondeng, Simbolje Bapak Saidi, dan juga Deng Sepo tak ketinggalan Simbolje Bedaka ada Bapak Yahya, bedaka calon neng etangkel petok. Ada salah sangka dinto, tak sangka-sangka Pak Yahya, ternyata angin bus-bus ini ya. Mudah-mudahan teka saja jena tangki, amin ya rabbal alamin. Moga Al-Ustaz Ainul Siti satu persembahan sambil lalu kita menunggu hadirnya para tamu dan undangan jamaah pengajian pada malam hari ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. هو أحمد ومحمد بهديه نتعابى يا ربي صل عليه ما الطير الطير ناهى وغرى صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. هو أحمد ومحمد بهديه نتعابد يا رب صل عليه فالطير وغرت. هو أحمد ومحمد بهديه نتعابد يا رب صل عليه فالطير وغرت. هو أحمد ومحمد بهديه نتعابد يا رب صل عليه فالطير وغرت. هو أحمد ومحمد بقلبي ندعمت يا رب صل عليه الطير هو أحمد ومحمد قلبي محمد بهديه نتعابد قلبي محمد يا
يا رب صل عليه الطير نورا وأحمد ومحمد بقلبه نتعبد يا رب صل عليه الطير نورا وهو النبي الماحي قلبي محمد الوجه كالمصباح قلبي محمد فاح الظلام ونادى نادى لكل فلاح نادى لكل فلاح وأحمد ومحمد بهدي نتعبد يا رب صل عليه الطير نورا وأحمد ومحمد بقدمه نتعبد يا رب صل عليه الطير نورا وهو النبي الحاشر قلبي محمد ونحن فيه نفاحر قلبي محمد من لم يصلي عليه فهو البخيل الخاسر فهو البخيل الخاسر وأحمد ومحمد بقلبه نتعبد يا رب صل عليه الطير نورا وأحمد ومحمد بقلبه نتعبد يا رب صل عليه الطير نورا وهو النبي العاكب قلبي محمد قمر أضاء كواكب قلبي محمد مسك الحتام حبيبي على الأنام مراتب على الأنام مراتب وأحمد ومحمد بقلبه نتعبد يا رب صل عليه الطير نورا وأحمد ومحمد بقلبه نتعبد يا رب صل عليه الطير نورا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وعلينا مدح محمد وأبا بكر صديق خير صديق صديق سيدي الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بالشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير البشير نذير وسراج المنير سيد
صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتية ما أنت إلا كنز العتية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتية ما أنت إلا كنز العتية صلاة ربي عليك يبين صلاة ربي عليك يبين ما دام قلبي بالذكر حيا ما دام قلبي بالذكر حيا خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتية ما أنت إلا كنز العتية ما أنت إلا كنز العتية صلوا على النبي محمد Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah hampir kator setau topeng perdana versi klasik Majelis Salah Nabawi Kemuda tercipta alhamdulillah ajidan sedih hadir sebolnya mereka paparti rapasan pocul tisa jabakan tebor Bapak Abidi Asyik. Salam hormat, salam takdim dari Majelis Salah Nabawi Kemuda tercipta setaja para terpilih telepon kau langkung setaja para guru para basai siapa alangki malam makin kadindo ngatare setaja ajudan khususnya jawab pengajian kaum muslimin tujuan kaum muslimat sesalah kita berkeluar adalah kuda tempat sampun esa dia eki sareng setaja panitia. Kembali masih setia bersama Getar 2000 Audiara dalam profesional sound system Rama Yana TV Media yang sengaja didatangkan dari kawasan seputaran Batu Putih di Desa Batu Putih Laut, tentunya di bawah pimpinan simbolnya Cak Suhti Rolis dan juga kawan-kawan di sana. Terima kasih, selamat beraktivitas dan juga Putri Kanza dekorasi siapapun dari kawasan Cedung kami haturkan motor sekelangkong. Moga Alusat Abdurrahman satu persembahan berikutnya ke Atar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sampai jumpa kembali bersama kami menjadi sholat tarawih yang berguna. Seteja kaum muslimin terjukan muslimat seki berde luar ngereng ketep alongku tempat siampan disediaki sarang panitia terjukan tuan rumah sekeluarga. Kak Dinta Bapak Ahmad, Pak Dandi terjukan Ibu Rus, Mak Dandi. Dalam rangka tasyakuran terjukan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Getar 2000 juga teman-teman dari Rama, Yana TV Media. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Putri Kanza Dekorasi. Satu kembang cuma Nabi yang ada di dalam hati. Tiada kalimat dapat melukiskan betapa rinduku kepadamu Nabi. Tiada ibarat sebagai umpama betapa cintaku kepadamu Nabi. Itu dapat ku rasa dari kasih sayangmu. Itu dapat ku rasa dari ketulusanmu Muhammadku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cuma Nabi rinduku di dunia ini. Cuma Nabi cintaku di dunia ini. Tanpa Nabi sunyi ku rasa dunia ini. Tanpa Nabi apa ku rasa dunia ini. Ya Badrati binasa kulla kamali. Ya Badrati binasa kulla kamali. Mada yu'ad bi'anuraka makali. Mada yu'ad bi'anuraka makali. Tiada kalimat dapat melukiskan betapa rinduku kepadamu Nabi. Tiada ibarat sebagai umpama betapa cintaku kepadamu Nabi. Itu dapat ku rasa dari kasih sayangmu. Itu dapat ku rasa dari ketulusanmu Muhammadku. Ya Badrati binasa kulla kamali. Ya Badrati binasa kulla kamali. Mada yu'ad biru anuraka bakari. Mada
يا بدرتي بناس كل كمالي يا بدرتي بناس كل كمالي متى يعاد لك مقالي متى يعاد لك مقالي Tiada kalimat dapat melukiskan betapa rinduku kepadamu Nabi. Tiada ibarat sebagai umpama betapa cintaku kepadamu Nabi. Itu dapat ku rasa dari kasih sayangmu. Itu dapat ku rasa dari ketulusanmu. Muhammadku يا بدرتي بناس كل كمال يا بدرتي بناس كل كمال ماذا يعاد بأن لك مقالي ماذا يعاد بأن لك مقالي Semoga ia kuat, semoga itina, semoga ia kuat, moga engkau pertolongan ya Rasulullah. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cuma kamu cover versi salawat bersama Ustadz Abdurrahman barusan sudah menghadirkan satu persembahan lewat tembang-tembang kami versi salawat tentunya, dan kami hadirkan juga salam rahmat salam tadim buat sebelnya Bapak PJ Setikdo di kawasan Desa Jambekan Timur Pak Dibandu Ikraman dari Majelis Salam Pemuda, dan juga kami hadirkan salam jumpa kembali buat Mr. of Sri Body dan semakin bersama Majelis Salam Pemuda saat bagian juga hadir di dekat semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan sembah duun sateje para mitra jamaah pengajian khususnya malam hari ini yang sudah hadir, percikan mewakili segenap jajaran Majelis Salam Pemuda dan sateje panitia. Tanpa terkecuali kami hadirkan matur sekalangkong juga atas penton epon sateje ajudan sengkena acara melembangkan arpen mudah-mudahan ajaran kelaban sampurna terjaga bajra. Baik, demikian kita haturkan satu persembahan berikutnya lewat sang bistro kita Al-Ustadz Samsul Arifin bersama keluarganya kembali gitar 2000 dan juga Rama Yana TV Media Production video shooting. Dan juga untuk Bapak Zaini dibutuhkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salam salam
dekat Nabina dekat Junana Setong ada kentena Junana marisangku pamisama akan tiap bulan purnama ku coba dekat ajuran Gusti ati nangarapku pertolongan syafaat terjukan barokana mokesat jamasa suargana dukan Nabi samoga abdina aku saat Sallallahu Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi Aishani wa daraji Atata ya jirata alabi Ya Uhan lal judi wal karami Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi Anshani wa daraji Atfata ya jirat al-alabi Ya Uhay al-judi wal-karami Salam salawat dekat Nabina dekat Junana Setong tak ada kentena Junana manisangku pamisama angkati ya bulan purnama Gitar 2000 audio Ramayana Video Sade Ku coba dekat ajunan Gusti abdi nangarapku pertolongan sama tajukan barokana mokesat jemasa suargana dukan Nabi sama keabdinan aku satu Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi Aishani wa daraji Atfata ya jirat
والكرم Salam salawat kanjeng Nabina, dekat ajunan setan pada kantena, nyona ramani sangku pami sema, akati bulan purnama. Kunjama dekat anjuran Gusti, hati nangan apangku pertolongan sambaat terjukan barokana, mau kesan terjebasok suarkena. Duka jangan Nabi, sabong ke atina, iya kumwa umat satgena. Ya Rasulullah salamun alaih Ya Rafi Anshani wa daraji Akata ya jiratan alami Ya uhai al-judi wal-karami Salam salawat kanjeng Nabina, dekat anjuran setan pada kentena, nyona ramani sangku pami sema, akan tiap bulan purnama. Masya Allah, matar sematu. Kunjama dekat anjuran Gusti, hati nangan apangku pertolongan syafaat terjukan barokana, mau kesan terjebasok suarkena. Duka jangan Nabi, semoga atina, iya kumwa umat satgena. Ya Rasulullah salamun alaih Ya Rafi Anshani wa daraji Akata ya jiratan alami Ya uhai al-judi wal-karami Duka jangan Nabi, semoga atina, aku umat satgena. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Ustaz Abdul Arifin sudah menghadirkan satu persembahan tebang-tebang pilihan kami khususnya yang terbaik pada malam hari ini, khususkan buat Sibil Haja.
mereka keluarga besar Bapak Ahmad, mereka ayah Dandi, dan juga Ibu Ispadia, Ibu Dandi, sekeluarga besar Kak Dito, kami haturkan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga di lain-lain waktu bisa memberikan yang terbaik dan bisa mapangkin boleh abdina sang aji dan setajah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Satu persembahan kita haturkan segedu dan juga sebidir waktu yang terus berputar kita haturkan pada malam hari ini di acara tasyakuran keluarga besar Bapak Ahmad Bideka, Ayah Dandi dan juga Ibu Sepedia Ibu Dandi bersama Yang Mulia Al-Mukarram Lora Ahmad Sadud Jaroyin siapapun dari kota Pamekasan Madura. Rindunya hatiku menjadikan semuanya. Tak cuma pagi semang nampai loka nyunarlah salirana nirae alaman aku gerok keajunan Ajunan Nabi sang panutan, oh Nabiku, pujaanku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bersama kita 2000 dan juga teman-teman dari Ramayana TV Media Paradise live streaming kalau juga terlihat ya informasi. Cuma pagi semang nampai lokan yunarlah salirana nirae alama ongku kerong Ajunan Nabi sang panutan, oh Nabiku, pujaanku. Tak cuma kami sembah nampai lokan nyunarlah salerana nirae alama ongku gerong ajunan Nabi sang panutan
Hati cek cinta tamping sur durasana akati tengah sakere rasa cek bosannya pikir posak Cuma pami sembah sampai loka yunara salerana era alamma aku kero ajuna ajunan Nabi sang panutan, oh Nabiku pujaanku. Kami haturkan kembali selamat datang seluruh para jamaah pengajian. Yang kembali semua sebentar lagi acara bakalan dimulai dan tidak langsung nyon. Yang ke dalam kuda tempat sampun disediakan. Nanti ketemu dengan saya Salakina Boring Ngeluar Motor Sakalangkong. Satu putaran lagi gitar 2000 Ramayana. Aku cinta tamping sur durasana angkati tengah sakere rasa pikir posak tak karuan kerana keajunan salawatur sareng salam linnabi ghairil anam Tajman pami sembah sampai loka yunara salerana era alamma aku kero ajunan Nabi sang panutan, oh Nabiku pujaanku. Tajman pami sembah nampai loka aku kero ajudan Nabi sang panutan, oh Nabiku pujaanku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Apun atur satu tembang dari kami Majelis Salawat Nabawiyah Kumuna, tentunya untuk setianya menemani ajunan seteje para jemaah pengajian langgui tos ngantos bedena acara saat malam semangkin kadinto. Juga kami nantinya ucap pagi nyon konfirmasi dari seteje panitia manabi acara bakalan EKBT dari Tenggolan Sasana Majelis Salawat Nabawiyah Kumuna, biar tidak ada miskomunikasi di antara kita. Satu tembang kami aturkan kembali bersama hadirnya Al-Ustadz Ainur Rosidi bersama setenya audio retal profesional sound system gitar 2000, juga diabadikan oleh teman-teman kami Rami Muda Ramayana, video shooting Putri Kanzah Dekorasi. Monggo. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Serat penjajah untuk bagi dengan semuanya. Saling masing asetong berlaina dekodeten posepona ngaji sholat ben sholawata tore lakoni cak sampai lopa mompong ki bade cekanya benar mompong ki bedanan alam dunia tore lakoni kewajiban oleh tak kasta kabudina kalamun qadimullah sarang sama Allah tanazzah an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalamun qadimullah yumalu sama'uhu tanazzah an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Kalamu qadimullah yumallu sama'u
تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفر من كل بدائي ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي Saling masing-masing tombel lain agat kodatan oh sepona ngaji sholat ben sholawat kore lakoni cek sampai lopa saling masing-masing tombel lain agat kodatan oh sepona ngaji sholat ben sholawat kore lakoni cek sampai lopa kalamu qadimullah yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfir min kulli da'i wa nuru dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati. Salamnya kami aturkan buat pengasuh pondok pesantren Darul Ulum, ada Kiai Abah Suyono Idris Rikna, dan juga Bu Nyai. Mumpung pada cekanya benar mumpung pada neng alam dunia ore lakoni kewajiban oleh tak kasta kabudina mumpung pada cekanya benar mumpung pada neng alam dunia ore lakoni kewajiban oleh tak kasta kabudina kalamu qadimullah yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfir min kulli da'i wa nuru dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati. kalamun qadimullah yumalu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuru dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Esoda de seteja ucagan tantari-tantar bela masyarakat sekitar seki bede eluar kangkui alongku ke tempat seampun sadia eki berke acara peti ekabiti sekali lagi seteja jamaah pengajian tantari-tantar bela seki bede eluar atau ipun seki bede telum epon beng sebeng Esoda kangkui alongku ke tempat seampun sadi eki marke acara bedi kabiti. Faya ayuha sadatul muhdaramin u'ti ilaikum salaman atira wa ihtiraman wa fira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub. Assalatu wassalamu ala nabiyil mahbub wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala khairid durub amma ba'du. Ulama'ana al-kiram, masyayikhana al-a'izza, asatidhana al-kurama, ashab al-fadail wal dalail, ashab al-ma'ahid wal madaris, jami'al masyayikh karingke sarang sataja ipun kehormatan juga sangkem pangabekti kan juga dak semolje sataja para alim wal ulama, para masyayikh, para tokoh agama sataja minangka pangkuruan sewajib eka guru juga ajunan para sepo, para tokoh masyarakat, ajunan minangka pamerti adat tengka sesai kong langkong sangkem takziman buah tiraman abtinah ke ator dak salara pun sebelja lora sakdut daroin se insyaallah badi apareng bebulangan agung seperti ipertiaki kangkui matarentom ate se asreh jiken sangkam pangabekti abtinah dak ajudan sebelja Kiai Suyono Idris, ajudan sebelja Kiai Mat Nasu, ajudan sebelja Kiai Mat Nasir, ajudan semulja Kiai Muhammad Alwi, ajudan semulja Kiai Rikso, sarang sataja para masyayikh setak kongang abtina nyebut lagi asma agung epon setong persetongga namung tak ngurangi rasa takdim takdim terhormat abtina de ajudan sataja. Wata'anallahu bituli hayatikum wa nafa'ana bi'ulumikum wa afadhu alaina min barakatikum amin. Kator sepesong kempang abekti bongku dek sataja parongkul makar sareh kong langkong kalibun tisa nyapekan temor salara ipon sebulja PJ kalibun nyapekan temor iki kadinto Bapak Sutikno juga lora kalibun abdi asik sarang sataja kornan bela pemerintahan ipon sebanget abtinah amul jeeki sangka pangabakti abtinah juga ke ator de sahabat sa'adah wa surur salara ipon simulja Bapak Ahmad Pak Dandi sarang epurus juga sataja bela karapa ipon kong langkong Bapak Seini sarang sataja keluarga besar epon sebanget abtinah amul jeeki juga salam cuma perpangkelian ke ator de sataja tantaritan batilis salawat nabawiyah kumona serabu epon dari kacamatan Topote sarang sataja pamerte epon sebanget abtinah amul jeeki Petra Kerja audio sound system getar 2000 sarang sataja kru epon juga kameramen kebanggaan dari Ramayana TV Media sesatajana abtinah hormati hadirin tamu encengan tantaritan terbela sabangsa seagama sesatajana abtinah hormati perjaga kira epon abtinah sarang para ajudan
saya lagi ngaku apuntal syahadat sapo iban santing Rasulullah rasa perjuga jongler tok lantok ke okara pameceh segalinang dan demang puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kaator dak pesercah ja Gusti Allah seamor bejagat sekat dimba asarang pinarang pemeta karsa epon Gusti Allah seamor bealam abdinah ajunan sataja salaki kaparing nikmat saing ke epaste terkaiti keangkui akin pangkin bermujalasah tempat seinsyaallah posak kalaban mubarakah ka dinto dalam keadaan jembar pangkalian seterus epon piator keselamatan curahan afdhalus salati wa askat tahiyati wa taslim muga banter tetap sepak tersekan tetia tanda pangesto abdina ajunan sadaya dek Kanjeng Gusti seampun nyodare peteng calimut kapuduan kalaban saudara ilmu agama Islam iki gak dito Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para rabu seputar anum seabdinah amul jeeki melembangkan etida sekapeng sangat dari bulan Rasul kalersan kalaban tanggal 30 September 2009 abdina sareng sataja ajunan akompol tempat kak dinto keagui pangki selera jabetani tikanan terpamontut epon sahibil baitil karim dalam setong tareka sekaracek dalam setong tanengan eki kak dinto zikrah maulidi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejukan rantap kalaban acara tasyakuran keagui jampung kacumamperan terus sabarbah atada dua tempat seinsyaallah posak kalaban mubarakah kak dinto. Hadirin para rabu seputar arum seabdinah awal jeeki anglebati lacir loros tatar basa abdina kapupuan pakon moljeh dari seperuntut sahibil baitil karim kaangkui berte badanapan saponapan tarikah malam ari makin kak dinto kumanancang terkalilan abdinanya bis motor cangkulang bedangka tarikah semoh abdinah nyoon eti kangkui merte bedana pan saponapan tarika seperti alajar esaker bekto malam ari makin kak dinto tarika sesa biasa narobaki antap lampas sekapeng setong ngereng arang sarang abdina ajunan sataja ngabiti papangkian kak dinto kalaban atau wasul arang sarang mas Quran suratul Fatihah sika dimba kencaran epon ngereng atau raki dek Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sataja sahabat sarang al-bait epon juga sataja para guru terbangas poh tina ajunan sataja tergereng sama romba tada tua malarbo ke pansaponapan tarika seperti kelampak yang melembangkan kak dinto ajalan kalaban jejer sampurna tak mangki aral para torjacoban jikan kenging ridha epon Gusti Allah ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Motor sekalangkong melarmoga memausan Fatihah tersebut setiap Jumat manti keangkui cecer terbarukan awal lampah malam hari makin kak dinto terbalarmoga kalaban bedena lampah kak dinto abtida sarang para rabu sampai keparinga petotu maunah barokah kong langkong mafiron epon Gusti Allah amin ya rabbal alamin. Hadirin para rabu seputar anum sabtidah abul jeeki atat lampas seteras epon ingki kak dinto pemausan salawatun nabi sedalam hal kak dinto peti iberte sarang majelis salawat nabawiyah kumona de seteja jaganca majelis salawat nabawiyah kumona abtina ngatore. Allahumma salli ala sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighu al-wasilah
يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا الزروق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنورك يا ربي كفوانك وبنات يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجيرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي خطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسلك كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشافى يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا
وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تكليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواء من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمده فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه بحرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فانتفت منه البدور مثل حسنك ما وأينا كنت وجه تشاب أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير والي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك سلام عليك. يا عروس الغا في قيدي يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع شكر علينا فدعاني الله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله
المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غفونا جميعا يا مجمل اتباع على البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله شفيعا يا حبيبي يوم أشرع التتيما ربنا صل على من هل في خير البقاع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا كنت أمة محمد ألف سلام دنيا آخرة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم يا رسول الله يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Batur sekalangkung Balarmoga Mabausan salawat tersebut kerap tuaja junjungan optin haju dan sateja Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saengkeuna optina sareng sateja ajudan sami-sami ia kuat minangka umat epon tur kenging syafaat epon amin ya rabbal alamin. Hadirin para rabu, bapak ibu sesami kauladan cuma dalam pangkalian antat lampa sesa terus epon eki kak dinto tor ator binangka sambutan abekele Bapak Ahmad sanak berajah tepat kak dinto bedi sampai aki sarang saudara epon sebolaje Kiai Suyono Idris dak judan sebolaje Kiai Suyono Idris kalabet songkem pangabekte optina ngatore.
Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Ajunan sateja para alim, para ulama, para kiai, sateja tokoh agama, tokoh masyarakat, sateja ajunan para bengesepo sesempaan, kong langkong salera nasi molja, lek kiai Sa'dud Darain, ajunan kiai Mat Nasu, ajunan kiai Muhammad Nasir, ajunan kiai Muhammad Alwi, asarang sateja ajunan para kiai, sateja ajunan para guru, si hadir beja semangkin. Saya tak kubasa dan kula nyebut asma agung ajunan bangsa bang epon dak sateja napa dan kula penget amul jaki. Ajunan kepala desa Nyapekan Timur, salerana PJ Bapak Sutikno, asarang sateja aparat desa selain si hadir, saya beten kaula juga ngormati. Sateja ajunan cakanca Jamiatul Hadrah Al-Banjari Kung Muna, dak sateja cakanca beten kaula juga ngormati. Ajunan operator sound system Getar 2000, ajunan operator shooting Ramayana, dak saya bertugas dan kaula juga ngormati. Ajunan tuan rumah sekeluarga, salirana Bapak Ahmad Otaba Pak Dandi, asarang Epu Rus, otabana Epu Dandi. Sateja bengesepo epon, sateja tantaritan epon, kong langkong majelis taritan sebeda ikak di tempat tanpa terkecuali beten kaula ngormati. Para bapak ajunan sateja para oncengan sepotor anom hadir, ajunan kaum muslimin hadirin, ajunan kaum muslimat, ajunan sateja para ibu hadirat, sesami-sami amul jaki Allah dan kaula juga banget amul jaki. Semoga kaula ajunan sateja juga emul jaki nasarang ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala mulja odik neng alam dunya, kong langkong mulja odik laku neng ajunan ipun Allah, yakni teralong polong apapun sampai ke swarganya Allah. Amin Allahumma amin. Para bapak ajunan sateja para ibu sesami-sami amul jaki Allah dan kaula abek kelen Bapak Ahmad sarang ibu Rus keluarga, kaula tersinggung sakodi biar abu sakodi biar tersinggung nikah oncengan kan kaula pada ben abita ngonceng lek lora pada 2 tahun lebih. Jadi ngalak bisa nalek lora, jadi kaula nyingke kaya dari oncengan. Jadi nikah oncengan apa ada pada abita ngonceng ka kaula. Keng setong tak pada huru. Napa saya tak pada? Lek lora rokok naik tanya aki, saya kaula tak tanya aki dah. Ada tak nyaman dah. Ia mau tak nerima melihat elabol. Ajak pada tukang tongkok remak pahte pita jalan kok ya. Dadin nega sambil lalu anu ki ada air ya. Tinggal tak mabi masalah terkait kalaban rokok. King cuman tak nyaman ke atewa. Oncengan pada abita wah rokok sebab bita sakodi tinggal tak apa-apa juga saya beten kaula amul jaki ajunan Kiai Nur Koning, beliau juga hadir menter tambahna kesehatan satajana pada
mantar tetap dalam raksana Allah Subhanahu wa taala sehingga kula ajunan sateja odik berjember odik nang tenang jember odik ben lingkungan tenang odik ben lingkungan amin Allahumma amin. Para bapak ajunan sateja para ibu kabitan pamator beten kaula minangka bekel dari keluarga Pak Ahmad asarang Ibu Rus sekeluarga nyampeaki banyak mator sakalangkong atas soti rabuna ajunan sateja dek kapanika tempat semoga rabuna panjenengan sempat te panjenengan along polong eka dinto tempat guna Pak matepak abe mantar ibadah minaka amal ibadah sekarat tumuku dak Allah amin. Sekapeng dua dan kaula sekeluarga Bapak Ahmad sareng Ibu Rus sekeluarga anyo ona maaf anyo ona sepora saya sobung batas epon tanto sekali terkait kalaben tempat saya sangat sempit jadi Kak Dinto sempeda amarga kadung banyak orang si datang jek saking sobung orang si datang insya Allah tak kira sempit tempat panika tinggal kalaban sempit di tempat amarga banyak na orang si datang semoga Kak Dinto ku laku tetia bukti neng ajunan ipun Allah kaula ben ajunan manter paringan atau tempat seluas ben Allah tanto jelas kalaban rahmat ridha epon Allah amin Allahumma amin. Juga anyona maaf anyona sepora terkait kalaban pamangki Pak Ahmad sarang Ibu Rus sekeluarga kong langkong pan ponapan si ampon pagi kiyakin sakadara Kak Dinto semoga si ampon paringakin dak panjenengan tetia contoh bukti bahwa Bapak Ahmad sarang Ibu Rus sekeluarga Kak Dinto bukti cinta dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaula ajunan si hadir samangken moga-moga juga etam pesenaa moga-moga juga capu aletekna kalaban Pak Ahmad sarang Ibu Rus cinta ka Gusti Kanjeng Nabi kaula ajunan sateja mantar etetia juga orang-orang si abukti yakin cinta juga ndak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyoon maaf, nyoon sepora. Sapanikah dari putan kaula minaka bekel sapuruntut keluarga besar Pak Ahmad sareng Ibu Rus anyona maaf anyona sepora pribadi Al Fakir Suyono Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu seputar anom seoptina amul jeki seterus epon nyering arang sarang optina ajudan seteja berkaki kalaban khusyuk bito agung bidaka bebulangan seperti iperte
ecer beeki sareng salera epon sebulje Lora Sa'dud Daroin Serabu epon dari Kabupaten Pamekasan torjukeun peti erantep kalaben pamausan doa da ajunan sebulje Lora Sa'dud Daroin kalaben songkom pangapek teh optina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sateja para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, sateja guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat seabtina amul jaaki, kong langkong ajunan semulja, guru kita bersama, guru abtina, guru ajunan, ajunan semulja Hadratal Mukarram Kakanda Kiai Suyono Idris,
Sekik buruh lestari aparengin sambutan mewakili tuan rumah. Alhamdulillah tabuna beliau minabi sengundang sami keng rokok entak sami. Dan gula mator ke beliau ki buruh. Apa napa dinten gula mai pereksani rokokan karena dan gula sareng doa andu kalih. Jadi beliau kun namung sambutan jadi make rokok entak pereksani. Eki dan gula emot kacitung tebu dari Kiai Mudarris Abdul Wahab Batu Anmar Tobintang Pamekasan. Beliau keras atebu mun bade kiai rep ngarep cabisna tuan rumah tusa raja. Keng sepaling tusah tuan rumah tak cabis ke kiai. Eki jadi nerosaki na tebu sigi buru punten maklum pada jelas. Jadi mun beliau gi buru tebu mun dilek lora tanya aki din gula dah tanya aki punten maklum pada jelas din gula tanya aki karena kena benduaan. Eki ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Mat Nasu. Ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Muhammad Nasir. Ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Muhammad Alwi. Terseteja para masyayikh Kaleb Citung Kiai Nur Koning. Tako iki marin. Terseteja para masyayikh, para kiai, para asatid. Seabdi tak bisa nyebut asma agung epon tong persetong, namun tak ngurangi rasa takdim tortoat abdi nada para ajunan seteja. Hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Amin. Sejuga abdi na'amul ja'aki sateja aparatur pemerintah utama epon Bapak PJ Nyapekan Timur. Terjukan seabdi hormati tuan rumah sahibi hadihil hajah malam hari semangken ajunan Bapak Ahmad sekeluarga ben seteja tantaretan dari majelis salawat kung munah. Terseteja para rabu hadirin wal hadirat seteja undangan rahimakumullah. Alhamdulillah ibaja malam are samangken kawula ajunan takdir sareng Allah. Yatinin sareng Allah bisa tapangki neng situng tempat serajah barokanah. Amin. Situng tempat sesangat mulja, situng tempat seiridain sareng ajunan epon Allah dalam rangka dua rangkaian acara. Sepertama ingki kak dintoh acara tasyakuran dari seteja keluarga besar Bapak Ahmad. Bencukan kak dinto acara zikra maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebalar muka kalamban barokana acara kak dinto. Kaula ajunan seteja sehadir tempat kak dinto sarang ajunan Allah paringin lancang umur. Sehat wal afiyah. Barokah rizkena, barokah nak potona. Terseteja bengesepo kaula ajunan seampon sobung omor malar muka seteja na esapo ra'atu sana sarang Allah patengkia terancata cembara kopurna tiyakina rawdah min riyadil jannah kebun dari kebunan surgana Allah. Amin. Para rabu seabdina amul ja'aki muntut pada situng hadis kak dinto riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad.
Pernah situng bakta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi. Beliau gak dinto mecil dari dalam, keluar dari dalam epon, mangkiin beberapa sahabat. Sekak dimas sahabat gak dinto perpaan apol kompol along polong halakoh. Kemudian pereksanin sarang Gusti Kanjeng Nabi, ma ajlasakum, apa yang melatar belakangi kalian duduk berkumpul seperti ini? Cek saking ngebahasan guluan panjenengan bedenap penigama apol kompol, bedenap penigama along polong. Kemudian jawab sarang sahabat, jalasna nadhkurullaha azza wa jalla wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam wa manna alaina bika. Nabi, kita bersama duduk berkumpul seperti ini, abdi naban sedaja nagak dinto alengki ketiga dinto pertama keng adzikir ke Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Kedua, kita bersama kak dinto keng asyukur ke Allah, karena kita bersama kak dinto ampon paringin nikmat engki kak dinto nikmat Islam. Kita bersama ampon beteti orang Islam. Berasyukur ke Allah karena ampon paringin Nabi kati ajuna. Kemudian terbudak Gusti Kanjeng Nabi, ma ajlasakum illa dzalik. Ongguan dia. Sobung tocuan lain gunik ke tocu nembian along bolong. Allah ma ajlasna illa dzalik tabuna sahabat eki Nabi. Sobung tocuan lain namun gak dinto tocuan kapti naban seteja sesarengan gak dinto along bolong. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jal yubahi bikumul malaika. Teretan sahabat tenggu lagi buru mereksanin ke panjenengan benih keng tak bertaja, benih keng terongan ka sompan panjenengan punta. Walakinnahu atani Jibril, akan tetapi malaikat Jibril kan to rabu katan gula tebu da Gusti Kanjeng Nabi. Fa akhbarani abri kabar katan gula malaikat Jibril anna Allah azza wa jal saungkuna Allah azza wa jal yubahi bikumul malaika, bunga atas kelakuan seekalaku panjenengan sampai sarang ajunan epon Allah yumumaki yajukna para malaikat. Amin. Dari terbuka dinto para rabu jelas bahwa kaula ajunan malam hari samangken akompol ekak dinto tempat alengki kakak dinto tempat sobung tocuan lain pertama keng adzikir ke Allah. Mulai kelak gak dinto para rabu setujuan kelakuan bagus eki napa punten. Mulai kalaban pamausan Fatihah kelak sareng tahlil gak dinto MC sekaligus pembukaan. Beliau gento guru dan gula di mini Nurul Jadid Paiton Probolinggo, guru bahasa Arab. Tapi bagus beliau gento. Karena santri ini paling neng seneng bila bodoh guru ni kata nobian, beliau ni kata nobian. Jadi bagus. Jadi gula magebak melar resokun ni. Yang tak melar mak di tukang penceramah kan. Jadi beliau gento guru dan gula. Genteng ni, aja mulai dari Nurul Jadid genteng. Eki yang gendengan gula sukun ni. Eki banyakan beliau. Eki takok guru. Eki bahasa Arab. Jadi orang mana tanya aja Arab ke beliau. Pada tak buat telopot roh. Jadi Mahmud telopot bernabar bolan tak tahu bahasa Arab durian pak ubah ingat ke solat subuh rakaataini itu. Jadi mau pikir bahasa ni ke yang internasional bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris atau bukan bahasa Mandarin, apa isyarat.
Jak mbian magi tak tahu jak Arab jak debat ke Mekah Madinah jak pelak pana berat nyama situ ngacak Arab mbian ngacak Madura jak pada ngerti ni nyabakan temor ngocak muni beki ekana tai beki ontur rekan lemelen ngi Madura pane jak ngerti reng Arab Indonesia bakhil ko cerek ko iki mbian kon lebih Arab amin molol. Jadi mah kita tahu artinya lah amin. Yang penting lah bahasa Arab. Kalau mau nengak kegenika lambak pernah kehilangan jemaah 2 tahun yang lalu pernah nyambi jemaah beda bini ni kehilang. Bigulai sehari bendeng sepo, sehari tai bangki. Akhirnya kalau nak beda orang telefon mangki jemaah dan gulai dan gulai periksa ni. Bu beda kam membian tore abeli. Bigulai kau ni nah. Iki yai kau ni inaptina semalam ampun dah tak bisa abeli. Beda kam mentore kau ni nah. Sariyaki abtina iba bener tolesan Arab. Kamu masih sari mun iba bener tolesan Arab. Jauh terus ke jeding Mekah Madinah ni kaca Arab dah. Kamu masih sari mun jauh tak boleh. Tak sebisa itu gini sobung kun beda iba bener tolesan Arab. Ini nggak repot. Duri cerdas ring Madura. Ring Madura ni kedas cerdas ya. Bulu benembian ni kedas cerdas. Ya betul tulisan dilarang kencing di sini ngerset apa pun. Mak kami gini kami yang nom. Ya betul tulisnya dilarang kencing di sini. Tak ring di sini. Ya engkau neng sana. Ni cerdas. Ada bangki perban COVID loh. Allah terima sehat saja. Ni kalau kari ngapi ni kawan. Tertak ada tengah mulai. Jok nak kok. Malam-malam apa sih tak baca. Yuk magi telur tengah malam. Jagain bagi saya laki. Jaga iko. Apa? Telur iko. Sedima. Ba edapor iko. Arapa? Suruh ngakan telur iko. Padahal dah itu sumber diri kak di majak jelas tak jelas. Jok malam-malam apa saya tak baca. Burdah. Alhamdulillah. Yuk kena boncor-boncor. Hilang penyakit, hilang bencak baca dari mah. Ya aku lepas demian ni kamu perwan butuh kan. Pada buan orang berpanjang raja notang, jak aja habis. Ngiring nyona amalan dan cari rezeki. Ni kak baca solawat naria, Pak Ibu 444. Wah derin semangat. Jak parak dah pak ke Banjarmasin. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan ni kok. Pada tila dah pak ke Banjarmasin ni. Ya gila mari pun nak tanya, ya tak ada terus ke mana? Ini nama punten. Dulu ni saya ingat ni ke sejarah situng ketika perpan COVID. Saya maskeran, jawab ring Madura bagian perokok, terwarokok, tak maskeran tak kau jawab penyakit. Di budin bah ngelak jalan tengah, gini bah pulong ini tengah. Alhamdulillah, arokok ngening, amaskeran ngening. Jadi bah ngelak jalan tengah. Allah terbat selamat kepi terbat lenceng ngomong bon jadi kita bersama kak dinto malam hari semangkeng dengan zikir ke Allah mulai kelak kak dinto setajana kelakuan bagus iki napa punten ya mulai kalaban pamausan Fatihah ki buru solawat dari tantaretan kung muna mari kak dinto sambutan dari beliau ki buru semangken kak dinto pengajian deki etotop kalaban doa kak dinto setajana kelakuan bagus. Kaulah ajunan malam hari semangkin aku boleh kat dinto tempat ada boleh situ kita zikir ke Allah untuk mengingat Allah jambian ni ke malam hari semangkin hadir ke kat dinto tempat sekali lagi benigeng bolan tuan rumah punten benigeng bolan undangan punten benigeng bolan si abidan tua punten tapi apa kulaban panjenengan malam hari semangkin hadir ke kak dinto tempat etacek ke kenangan bagus berarti mbian ki bada arepan kulaban panjenengan setejan guk laku bakal kompol dengan kenangan paling bagus kak dimah swargana Allah sejak pondeng sepo lambak para rabu saya kulaban mbian ni mungkin orang sabiasa kulaban mbian ni mungkin beni orang selamat tapi pola sabab along polong apol kompol ben orang-orang setu berat juga Allah pola sabab ni kulaban panjenengan barokah guk laku kulaban panjenengan beni kun akompol kat dinto tempat tapi malar muka guk laku pada teti orang selamat nang swarga Allah kan sampai beda tebu lama saya ngaki
Orang ni kemuntororok omah palebur along polong ben orang tukang dagang parfum. Abaan makita parfuman milorok omah. Cek boleh burbek nalpek ke orang tukang sedot WC. Abaan make parfuman tot tak parfum apa banyak parfum. Kimun apolong ben orang tukang sedot WC milo bejengnya. Pada wenik kan ya. Buk. Mbian mun melewak buah ni pasar sekilo kan tak kira manis kapi. Melia anggur sekilo semanis. Kak di sese tebang tak kira bah manis kapi. Bedesi celok bedak. Bedesi bucok bedak. Tas halep bedak. Ada apa mak paju? Ijak ring rombongan kiluan. Coba rasain tong situ. Ikeng bah bila mun sekilo bah rasain tong situ tak ada yang tega kenyang. Jadi kebeni meli ya kayak ngarasan. Waduh mendengar kebun korma itu pak ring Madura halal kok. Kalau saya halal situ mun pak aleng leng kabul jual aleng arong mun tega sekilo ya bir. Egi nambah huntan. Jadi uluan panjenengan ni kakak barokan malam hari mangken ni kepek nalpek kekelakuan bagus along polong neng kenangan bagus apolong ben orang-orang situ berat juga Allah maka uluan panjenengan ni insyaallah sedajan bakal ditiring berat juga pe pasir lagi si berat tu ya pada dai bangke napa sini ku umik puntan napa si gelak sambutan jan puntan hijau gula menang makan gula nak umik Guluan mbian ni kepada saya bangki karena sampai bangkin guluan mbian pada tak ngiding kapal gula tanya pola bederengnya bagian timur le pada ngiding kapal kada abdi lagi abdi na salamat iko oleh kapal diri kamu membi guluan mbian ni sampai samangkin pada tak ngiding kapal sini ku umik tak ngiding kapal makin mbian pada tak ngiding kapal pun apa napa selamat napa buntan ya muntan tante selamat badak Kengmun pasti jadi orang yang selamat belum tentu si kadim mesti selamat pada daya bangki bisa jadi ajunan sedang jago laku selamat kada ijan dia pahamin kak mata nyaman nih contoh macam Raisa buat di budi gula dia macam contoh ini bisa jadi gula selamat kada tadi mau namin Mbian kita selamat kan nyaman. Atau bergula selamat kada mbian di budi. Atau mbian di budi gula kada pada. Tidak orang mesti nyaman. Mantar pada titi orang yang selamat kapi. Ni kewenyak ni kering tu berat tu Allah. Gula yakin ni kewenyak ring tu berat tu Allah. Mun pak polo orang berdisitung si berat tu Allah. Mun ni kebeni kun pak polo orang. Banyak orang. Cak gelak saya mapak pui ni benian. Yok magigiay na pangokos gelo are mon bah terus aki jeleng magi motor ya boleh beni tak setuju ya tore tak napa ya geng pada saling ajaga kemun bah bedi ajuk negiay ya tore sekarang kong ke bagian det mo data Jaga langkah. Awak mau tak ada kini tak ramai ke buat ada. Jadi jaga langkah. Awak luang bensin kini. Jadi kentek nak. Ya tahu siapa saya kentek nama. Dari jalan lancar rezeki nah. Amin. Mbak, jadi kita ni ke Rabu. Apolong semakin ni kah? InsyaAllah setajan bakal jadi orang selamat. Makan palebur along bolong dan kenangan bagus. Pernah ni kesini aja guluban biar jadi orang selamat kapi. Dua. Kuluan panjenengan malam hari semangkin keng asyokor ke Allah. Karena kuluan panjenengan kak dinto sampai semangkin paringin situng nikmat yang begitu luar biasa. Apa itu? Nikmat is Bapak, Ibu, beda dua nikmat sekotu syokore pertama kali. Di antara nikmat-nikmat selain beda dua nikmat sekotu syokore pertama kali. Apa itu? Nikmat iman dan nikmat Islam. Ni kata tak peka sampai kuluan panjenengan etikan in sarang ajunan ipon Allah manter abak ta iman manter abak ta Islam kaula ajunan saja jadi orang husnul khatimah.
Makanya di dalam ratib Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Bengkala kak disa para Rabu pada kalimat alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillahilladzi waffaqani lihadhihi ta'ah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala ni'matil iman, atas nikmat separingaki sareng ajunan Allah. Apa itu nikmat alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala ni'matil islam, atas nikmat separingaki sareng Allah. Kenapa nikmat se nomor 2 iki gak dinto nikmat is ni kasih kotu syukur dua di antara selain. Jadi nikmat iman ben nikmat is mula mari asyukur diri sedua panjenengan ayo kuluban panjenengan asyukur atas nikmat-nikmat selain. Tagati malam mari semangken Bapak Ahmad sekeluarga ikat dinto tempat mabada acara tasyakuran. King asyukur atas nikmat seempon parengaki sareng ajunan epon banyak macam nikmat. Dabuna Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi nikmat gak dintoh atau berezeki gak dintoh berdepa empat sekotu eka andi kuluban panjenengan ben kotu syokore kaula ajunan manter bisa andi kapi amin nabaan tore berengaki tong nikmat atau berezeki se pertama tabuna Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi berezeki se paling mantap paling bebah kenapa gak dintoh dunya. Jadi dunia ni kan nomor situng salah nomor tung paling mantap. Beni bah ringking tung pada dengan sekolahan ringking tung dengan sekolahan paling teki. Keng mun ringking situng dalam urusan nikmat saya paling mantap. Ni ke urusan tu. Ana apa dunia ni ke mak bah mantap posisi nak. Karena dunia ni ke andi sifat saya tak patah lebur. Sifat dasar awal lah dunia ni ke sifat tak patah lebur. Kenapa? Ad-dunya ghararah makarah. Apa ghararah? Tipu daya. Makarah jahat. Di dunia ni kau para Rabu andi sifat saya tak wati nyaman dah ada. Kenapa? Jahat tipu daya. Mak bisa bukti aki. Makin banyak orang atingkal ibadah gara-gara tu. Makin banyak orang atingkal ke urusan akhirat leburan ke urusan tu. Atokar seteretanan gara-gara tu, atokar laki bini gara-gara tu, sebini atina selaki makin gara-gara tu. Badan apa tak ada? Ere kan tak temu male. Tore pak, mbian mak leoning, mbian mak lele tak curiga mono. Survei membuktikan. Kula puru nemu makin ni kebanyakan laki ande bang binian. Kula bunga mun banyakan laki na daripada binian. Berarti laki ane ke posisi makin menang. Jadi kula makin abukti yakin. Tareh mbian mak daripada oning. Mari tak gun kula mono. Ibu, ini kan. Bapak ibu bapak dah lagi kan. Bu, jawab ibu ki. Pajucur. Kula taro oning esenaat. Baongku kuntoro abuk tiangkin robo mbian mun jujur bi gule duangkin make de sekene terlancar kor jujur lah jujur make ontang terbona ya kor sambi serai ya mun kunamin mun lo tak cukup ja ban jujur gi gule kuntoro abuk tiangkin bu mbian mun ibri pelian bede dua pelian kau tu milih salah situ atau le milih dua milih salah situ tung laki dua soki milih akan membiak lu gelong belum anjing situng laki dua soki pejujur milih di mah laki soki dah rembaban kok pejujur kok laki ongkua makita andi napa keng senga pahngok-ngokan kasi laki pahngojaan de jero wa abas manawo eko wa made jelawa abas eko tolenga ni ke kon
Gua mak sabar sing ngocak engke. Berarti kan tak pati setuju ro. Ini gini, ambian mak le tahu. Jadi selama ini kita Allah, saya ke foto dari gulu benembian ni ke kini kelu. Makan gula cet mangki je. Wanita itu akan diam bila bertemu dengan dua hal. Apa itu? Satu, bertemu dengan kamera. Coba pas syuting yang seram miram pas syuting pun tak diam sekali ngade kok. Dua, wanita itu akan diam bila bertemu dengan si merah. Pengosok si bini, pabun-embunan pun si ngosok lesia pak kikir, kemun si laki de tengah lakawah ngocak. Ya belenjena. Iya skincare. Iya ban mun melia kalampina. Muntah ngocak ajunan asira main kendap napa inganga iko. Engki napa bunda? Betul le jujur. Miko ijeng baceng engki. Ya Allah. Sungguh teganya. Jadi selama ini ya Allah. Kini ke kun saya ke foto. Halo, Bu. Ti nama yuk magi tak mati andi aper. Kalak beda lah. Sepenting dalam rumah tangga roh harmonis nyaman, Bu. Duh mun sati yang ki. Mak buru sama ken bian ki. Ki buru. Laki soki. Oh ya Allah. Boleh kan ngocak. Ni kesifat itunya kak. Gini ke bawah. Maka Nabi Muhammad berdoa ke Allah. Wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah. Jawaki abdi dalam kak dinto dari pasangan-pasangan sewa tombuan oban kita dapat ke waktona. Serah nikah. Di negara makin sabaken lah. Cermat aku. Jadi selama ini malau wak malau apa malau kelar Malaysia ya apa je gun Malaysia ya kok ben-ben apa mak tak di apa sekali je ya mage pengajian tak ada ki pasal kanan ni kok ya kellu apa mak aku apa kan yang jak kellu jak kun ngocak jadi ya ayo mata kau pada si mancing contoh nak kun contoh man lanjut jak ke suyono dah ada encer ngajar jadi gula bah mun ya ajarin bah noro gula noroan bona entan gajah entan ba gajah ba empon tau saya tenang wan lanjut telocor Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wan coba ada melalah waka malawo iko jangan lagi pas monolah arwah arab boleh mak bah meliasi iya roking tero celep ka dung kok ben ba ande mung kunjare celep le tau sale tau sa mele jadi mak bisa ka engkau ben ba ande setiap ni gun celep kemikil ko mak bisa kemikil ka ari apa se kenting bucor kapir arwah malawo se tero celep ko tu meliasi engkau ben ba ande tau sa meliasi engkau ben ba an korang sokora arapa ari bucor kapir ni Tino kok ban-ban mage tau sa ase mage tau sa nyari celep kemikil kok ban-ban iko pajan sebini iya iko ijek ing ambek korang sokor kadang odi bedia nam tunya ni ka ambek korang sok coba abek ni ke para rabu pabenyakan ke urusan sokor daripada kuluban panjenengan terlalu banyak mengeluh abek ni ke kadang lupain bahwa nikmat si paringaki sareng Allah ni ke luar biasa iki napa punten tapi abak ni kadang korang syukur coba abak boleh burah syukur atas nikmat saya paling kaki sareng Allah bisa atunya ni ka ubah sifat bisa ketimbang apa bila tunya ni ka kebaikan kui urusan akhirat maka tunya ni ka ubah sifat napa sifat tu jadi sifat barokah napa sifat tu bekal tetia macam bekal tetia jalan ku laku dak ke surga na Allah
Bisa ki, mau tak bisa. Mun bianan di dunia ni kebaikan kui urusan akhirat. Beda pembangunan masjid tak mare, sabar. Beda urusan madrasah tak mare, sabar. Beda orang butuh, kulawan panjenengan andi kenikmatan kelebihan dalam urusan dunia. Ayo abri. Mengkana beda dua pangkat seluar biasa. Apa itu? Sabar lampa. Ni kesejek tengki nak laku pangkat tu. Kan melarat dua ni. Sabar ni kan melarat. Anapa? Al-ihtimal. Napa al-ihtimal? Nahan. Kan bahasa al-ihtimal nahan. Ija kaja. Baik. Nyok. Tapi kuluan bian mun bah bisa sabar. Napa boleh tu pun Gusti Kanjeng Nabi dalam hadis. Ta'fu amman dhalamaka. Nyapa orang tiwin ka pida ka orang semaringat nengat ke zalim ka abaan, tapi abaan orang ka dinto marara bulan nyapa orang kada. Sebelum orang si zalim singat nengat kuluan bian ni ka minta sepora, kuluan bian ni minta sepora kada. Kuluan bian ni kala nyapa orang kada. Coba. Kok bisa kuluan bian ni ngak ni. Yo ring katong mula kadung bekel kuluan bian sampai wah ngoca. Janji tok patok biru bingko tak kira siapa jadi. Sampai betong molot tak kira siapa bingko aja. Kita oleh du molot dan nyapa kada. Ingat lo, kuluban bian ni kita bisa lah odik ketibi dengan itunya. Pasti butuh ke orang. Cepat ngocaan kuluban bian ni kita butuh ke orang siapa orang butuh. Pada ban gula bangken, gula butuh kan bian. Karena mungkin si apidan tu ada pak ni kebah dak si ada pak musibah. Apidan tu ke saya gula. Wadua na ban ramayanan. Lebah motor para rabu si abdi nak mul jaki bahi bawa kun syutingan mulut de orang. Mangkan nak gula motor orang paling hebat ni bukan penceramah tapi apa? Siaran radio. Orang yang tukang nyiaran dengan radio, apa? Apa tak ke TV, agelak ke TV. Padahal ada orang mun gula mun pak ke TV tak kira betah. Jadi makin ni gula si bah bisa pidato kan bulan berdembian. Ya makin bian pada butuh ke gula. Napa? Ngaji ya. Jadi makin ngaji mun tak ada si morok pada tak bisa. Morok mun tak ada si morok pada tak bisa. King si raja kencen dah benih nikah. Anapa? Kan si mabungan tuan rumah nikah. Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Setaja saya kompol, setaja saya bolong tak kira pada saya bercelaka pun Allah. Setaja saya hadir peleman dari tempat gak dintoh yang kak kesesatan pun Allah kan tega bungaan itu. Mungkin nikah berdua kan. Plus pada ban haji plus datang di budi mulia kada man kan plus pada ban Jumat dan loh du malam kan bade kadang ringnya bagian timur ngalak Jumat plus mangkat para iqamah bah mulai dah ada bade saya lebih plus boleh mangkatnya bisuan lu bah mulainya bisa gentengan bah ngocak barokahnya Jumat baja bah ngocak barokahnya Jumat plus ku laku mun si raja barokah ni ikan ni bagian kumunan ban tukang syuting di saling-ling mulai gelo ban bagian tim sound system raja barokah ni kumunan raja barokah anak jadi kita ada orang le debat kada gelo muli lah tak bisa kau tu sampai mari ni kan jadi ni kan bila ban bian ni kan semakin ni pon raja barokah. Sekali lagi, ayo kiba urusan tu jadi kakak angkui urusan akhir. Sabar, lampau. Bahkan janji Allah dalam Al-Quran jelas. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kelak kami Allah ta'ala Allah akan menyediakan satu tempat yang mana tempat itu lil yusra adalah tempat yang sangat mudah. Ai dalam tafsir lil jannah engki gak dinto suargana Allah. Jadi orang ni kamu nampak laku tengki pangkat tu. Takum takku swarga. Padar masuk akapi. Ya tahu orang pelampak. Jauh wah ngojaan bagi bodoh orang kata wah ngojak tak ada orang tak langkong sobung orang padahal tuan rumah nak tore pelampa jauh lah nodaan mun berdering tak minta
Masa abak tak andi bisa beri kebungaan ke orang lain? Mun Nabi Muhammad bisa beri kebungaan ke orang lain. Masa abak umat Nabi Muhammad tak bisa beri kebungaan ke orang lain? Iki napa punten? Nabi Muhammad ni kan di sifat al-mudaratu bainan nas, lebur mabunga ke orang. Masa aku lupa nembian andi Nabi sebegitu luar biasa ngajarin ke kaula ajunan, lampak Nabi ke kaula ajunan, lebur mabunga ke orang lain Nabi Muhammad. Masa aku lupa nembian umat Nabi Muhammad tak bisa niru Nabi Muhammad. Masa aku lupa panjenengan umat Nabi Muhammad bila Nabi lampak, masa aku lupa nembian tak bisa lampak. Tidak terhitung jumlah kan? Semampuna abak. Sepenting abak bisa beri kebungaan ke orang lain. Ni kesi penting. Beni masalah jumlah. Tapi dak remah abak ajar untuk abak ni ke bisa melatih. Abak ni ke bisa dak remah ate ni ke bisa beri kebungaan guluan panjenengan. Dari kelakon guluan panjenengan bisa dadi kebungaan ke orang lah. Enten tak kira rogi kan? Ada cerita orang lambek ni ke rogi. Tak ada cerita nering lampak ni kejentaan di tak ada. Mbian jan mulja, beni gun jan mulja. Wa yuwassi'ullahu alaihi rizqahu. Patambah lancar rezeki ni sarang. Ada nering cerita nering lampak ni ke wah jan tak ada, jan tak ada. Ada. Jan ngolbu mbia. Jan banyak magi rezeki ni mbia. Jan lancar magi rezeki ni mbia. Anak peguluan bian mulai ribarin mak seret dalam urusan dunia, khusus seguluan panjenengan dalam urusan rezeki si aropa dunia. Anak pemajak seret mulai ribarin, karena guluan bian lah tak ajar untuk abak ni kena taat. Dek rumah abak si bisa beri nak kepungaan ke orang lah, ni kasih melarat kan? Tore guluan panjenengan, mun nabi lampak. Jangan guluban panjenengan tero epek tak Nabi Muhammad guk laku ke surga na Allah. King masa guluban mbian tak bisa ngalakon apa si mereka lakon Nabi. Masa guluban panjenengan mun Nabi na lampak guluban mbian bah tak bisa lampak. Sekejap di dunia. Umur ni kepada tak bangki mangkan mun urusan kebagusan ni jangan pernah ditunda-tunda. Cak waki ngocak iya laku. Ia mau temu laku, dibudin laku enteng tak sedekah gitu. Pada ban orang anak peguluban embian kadang mak sering tinggal dalam urusan ibadah. Karena gara-gara enteng. Sehingga pada ban kemarin embian kita salat isya debak ka jompok je bah langsung ngit. Bambian bah motor, inja iba bolong ben tahajud deki, atahanyut bian. Talampas deki. Napa enteng? Pada ben orang andi otang beni tak bisa majar enteng. Mun neku iba je ni kelona king enteng. Ili ka beli gelu. Galakkan ni sokoni tak ada bah. Napa enteng? Mangkana Allah ni kepaling tu kebun pada kebulan Allah enteng. Ayuqassira fima amara Allah Ta'ala. Allah bakal tu kada kebulan Allah bila pada kebulan Allah lalai atau berenteng dalam alaksanaki ke perintah-perintah na Allah. Kan enteng tu Allah. Napa boleh sampai itina aki ban guluban panjenengan. Tare. Cak boleh berenteng. Iki napa punta? Ano, jaga ajo pai ke sepai kini ke bakal ditampa. Jamu ni ke baik, keng bila yenom ni ke teti obat teti tampa. Gula ni ke manis, keng mun yenom mololo atau beter mololo terlalu banyak gula, berlebihan dengan gula, diabetes dia. Benih beras, penyakit pak. Teti sesuatu saya tak nyaman, ni ke laku bakal teti nyaman kan biar. Ijo kaju bimbal, aduh, reng saper ni ke malara, ijo kaju bimbal, swarga ku laku. Aduh, rek lampak ni kemalaran, ejok aju bimbang, njok ko tu lampak, pai ejok aju bimbang. Tapi imbian ni kau laku benes na swarga na. Tero tak tero apa bolong aku laku. Tore mentera bolong kapi. Nikah. Jadi tunya ni kepada Rabu sifat saya tak saya. Kemun yoba sifat kak dintobah yoba kang kui urusan akhirat maka tunya ni kebah teti barakah teti jalan ku laku ke surga na Allahumma salli ala Muhammad. Pon nomor 2. Benda nikmat kak dinto dabuna Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi nikmat atau berezeki kak dinto setekian ben urusan tunya. Napa nikah?
Sepaling tekini kepada Rabu urusan sehat. Jadi sehat ni kan larangan bentekian posisi nah daripada urusan tun. Pada benembian makin ni kan sehat kapin. Alhamdulillah. Ya mun ngapa sakit diri perokon saya oleh kalau. Allah bungkol bah. Buke bah. Aro jai tanya kenapa merah kerokan. Duh aja merah kan sepenting ngepul bah. Ada bangi bahasaan tau. Duh jok mun bahasaan ni ke saya pikir kun situng. Saya ke kerong ni ke lagi an beni teer. Saya ke puru debak ke maurib ni ke saya lagi an ni ke saya ke kerong tak ada boleh. Ke puru syarok wah. Tapi mun ni pikir lagi. Beda 2 bulan saya paling ke kerong kuluban panjenengan nang dalam setahun ni kata tak boleh. Napa? Tung bulan Pasak. 2 Rabiul Awal atau bejek ponten kuluban panjenengan bulan Molot. Kerong. Ingat dibarin bulan Molot. Allah, jok rezeki tak total. Jok sampai makan ni ngak molot dan ni ke bulan Rasul kan kia molot ni. Jok mun rezeki tak rangkora. Jok benigun kiai sebentung, benigun ke Suyono sebentung, terus kering tani ne bentung mun di wae. Ata anak wage jak le cari wae. Mata. Abi ni anda kan la tokang mi tong berkat. Aromon bah tebak kakak aci. Jagain kada selake jaga. Apa? Tuli makan kau. Apa? Beda nyanyi orang, beda kulen, ngai kok. Jadi nama mangkat kada. Jak mundi bari, alhamdulillah. Model berkat mundi bari macam-macam. Beda saya ngakui bak beda. Kenggule saya kata ni serbakan niat. Jamun pah ngakui bulu pah beda remak si mulir. Makin lari ngambri beras, orang mundur ke sesak, cek pasemi kola. Iya mun bagian dengo dari nyaman, mun pah bos sepon, pah pamikol le, pada remah. Allah, alhamdulillah mundi barin, senang kerong ke bulan molot lagi. Allah, solawat boleh ribarin. Cek apa solawat ni kata rosaki, betul terus ya, tak bekal. Orang selebur mau salawat ni kau kan je raja dah. Sampai itu buaki annaha tajulul qalba minadz zulmati. Orang seasampung ben Nabi Muhammad lebat mau salawat dak Nabi Muhammad maka aten ini ke bekal terak jauh didik sateja ke petangan. Amin. Ya beni bah jangok ke babam yang gamma tak gelem terak yo. Beni artinya aten ni kemudian terak jauh dari sateja penyakit ate. Napa penyakit ate? Penyakit saat ini kepada Rabu mun secara zahir kening tambahin bisa liver. Dia akan suntik ke pada obatnya. King pada penyakit saat ini kesemalarat tambah nah. Sifat batiniyah. Apa itu? Qaswatul qalbi, kelina ate. Ibalain malain. Soro keberak ke temor. Njek mondeng lambak kardiman karbetibi nganak senyamanah. Ini kan nyaman berarti le japok penyakit cara nambahin dak rumah salawat pun apa sih kau tuh baca salawat ni ke pengumuman setaja na bagus setak bagus ni ke gun situng napa setak noman baca salah abad le tak baca baki laknya laki si baca lejon tak bagus kula kadang tak langkong seporah ni kak mumpung le kula kadang berpetiat kan. Bila ada orang bah ngojaan saya ngajak apa saan Senin Kemis takut gila. Dia membeda pas sama gila. Si gila kini ke si ngocak kini kan. Salah abak lah tak apa sebab gilanya laki siapa sah. Cek kini ke pasal sunni. Dia tahu mikeng bahasa daripada si tak biris. Biasa nak buka maurib buka duhur tak tahu. Badah. Ingat gik bahasa anu badah hadir badah bah ingat tinta tinu kuni kita le sokon tadi atas sarap badah Allah ijak ring kanteng kancenget nenget apa le sapas
Dan nahan mo na gila. Kancangat nangat. Apa subang? Iya. Apo kagada mo yun. Abo njo lah. Yang malaki nasi ko. Itraktir bon ko rokan. Njo. Arapa. Tako tuso ko. Engkau saya nangkung tusan. Mangkat. Saya nggak ada tuso tangkung aki. Mak jadi nangkung din orang jat din tibi po ila tak mampu. Egi nama pun tak. Ngawasaan lo, jok kerong lagi kak ki. Allah. Nah apa sih kerong bian bahasaan? Jadi boleh situ kerong gak ada. Kan ditanya ki mana lo? Duhur le ya. Iya. Mari apa jangan alhamdulillah le sawaro iko. Juara tak ada pak deki malam. Asar, iya. Mari asar mari apa jangan asar. Tadi mau keluar sepeda. Dah emak gak nyari malam iko. Apa mak jaga isari makai malam? Ya tak kok siang boleh rolek. Ketur mun gitu ada. Allah, mau urip saya kegerong. Gila dah pak keadaan mau urip. Jadi ring jawab sakale. Jangan gerong ka mau urip. Yang bagian muadzin adzan mau urip. Jadi ring jawab sakale. Itu negatif. Leka puru saya buka. Ya di mualik si anyang gerenya. Kocak jadi. Jangan ini kocak ya. Mualik lah. Yap siap. Ya Allah kapi. May siap buka. Bukan dia buka sedih kita ada nih kok. Iya yap siap. Gun seheran situ. Macam-macam lagi mun bahasaan menu-menu resep keluar kapi. Tu orang napa sih tado. Jok menu keluar kapi. Manyaman. Mari bahasaan. Jak beli kata tahu tempe boleh. Allah. Tak langkong semua orang. Belum lewat lagi. Mungkin ni kesetan benejin letak patenda ganggu manusia. Anapa? Jering makai setan takut mungkin saya ganggu manusia. Mak bisa ke? Engki jering makai setan itu erpon manusia. Bukan di majunan maki bodoh orang yang ter setan. Mata maki. Jak makai nyaman ter dan makin nian. Mi setan. Ceker setan. Beda level lah. Kule saya heran gun situng. Level paling teki si paling peti banyak me level iblis. Jadi terus keraton itu erban manusia. Arab aja nyaman ni bener. Kule gun saya heran situng. Ada fenomena akhir zaman dan gula. Makin ni kebeningun manusia si andi anak, beningun hewan si andi anak. Terus ke bakso andi anak makin. Bakso beranak. Kulugun saya heran situng saya tak nemu jawaban. Je akabin ke siapa? Bila ni saya ngandung maklan di anak. Ya Allah. Kini ibu kak nak ring bahas si pentol. Jadi anan bakso ni ke pentol. Bampak wai dalam. Pada buyun ni. Allah. Alhamdulillah. Ya terus kenyaman anak ni ane makin. Letak habis ke kisuyon. Letak habis ke kiai saya lain makin. Letak anda pun tergantung momen. Jadi mun momen ni kenyaman ni kamun momen ni kenyaman ni kan. Letak anda. Makin ni kau tak habis ke kiai. Jadi nyamain TV wan. Apa tak tahu apa. Baik nyamain TV. Kai rakai TV. Wala narimbi marina bahasaan baik nyamain arimbi marina fasai. Ada apa main nyamain arimbi marina fasai. Wala narimbi marina bahasaan. Ya lok siapa? Mbi itu. Kini kemudian raja suruh ke barat ke timur. Sang musang. Allah. Arab aja nyaman nakus bagus. Aja habis. Minta petotu. Ahmad. Kan getang. Sak dudaroy kan bagus. Ya kelur amun tanda sing ngalem ya ngal. Ya nyaman gula ni ka paling repot. Gula ambi dato kak di ambi saos sampai makin ni ka tak gelem tepak magi MC. Burutan holil ni ka tepak. Jangan kata saud daroyen bilen saya saud kan. Saya ngak sakit mendadak je. Sejak sering ah sak dudurain ni ko. Mak pah durain yang gula. Ya Allah. Jok kini kemari ke kain. Allah alhamdulillah. Daripada sehat kepi. Jangan ngomong pon berapa? Sejam lah. Sikol sangat apa ya tang jam normal. Lu. Apa sejam lah. Ya.
rayu. Ini dia mak sama. Iya menompak sepeda sifa karya loncat. Apa du jam gula kata. Ban terakhir paham bu. Bela jadi tak boleh malam mereka. Aku bukan laki-laki murahan. Baca sorak dia kok pakai bak cuba kiai mak. Mak lebur ngesden tadi. Dia tak ke malam mak. Tuh lerepuh. Alhamdulillah bunga saja. Terima bunga kapi ban Allah. Tuan rumah tersuka ni bunga ban Allah saja saya hadir dari bunga ban Allah. Amin. Alhamdulillah. Gula istana lesu le gula. Gula tak mulai sekali. Asalinan bah langsung kan. Ya pun gesat taral marhum. Terima tengki pangkat ban Allah. Terima saja tengki pangkat almarhum ban Allah. Lagi enggak kebuta pun. Angoan leso bedere ngoncang debang leso dek ngoncang iko. Gue gule bekar, iya mak cocok ongku jangan. Jadi gule je kaja. Jadi mau aja leso pada leso. Yang gule lambi datung oleh gila. Mun bekeran pada tak pada sampung kerong kasih jompok. Banyak kan jadi. Allah jak nying ranjing marin tok bae luar. Punten sabora. Kula nika termasuk orang yang setia. Munten doaki. Pasangan yang hebat itu bukan mereka yang datang dengan segala kelebihan, tapi pasangan yang hebat itu mereka yang tidak akan pernah meninggalkan kita dengan segala kekurangan. Jak kopak ben tak milih laki, kalau milih soki bah. Herah. Ya je nyaman soki. Terlanjar kapi rezeki nah. Usaha nah. Terutama bapak kuliah tak pati atau lihat ke kantor. Bapak teri belanjar rezeki dengan Allah. Tersoki kapi. Tak napa soki kan? Tak napa. Jadi tak boleh ni ke gun situ. Hubud dunia. Cinta terhadap dunia. Aku mentong ke dunia. Mun soki ni kebaikanku yang urusan akhirat kan gila. Ya tore tersoki kapi. Kena jak letong di andes. Arokun bulle dek jero kan. Ya mak kita dek ringatannya rumah temu mede jawab pun kok marin mun mulai dek betul dek sah iko. Kadang rumah keru monono. Arab apa mai keru monono jebu. Tahu iko. Aro geng nama tahu aro iba dek. Jak mak melewat buah anu. Kan berempat kena ceruk iko. Harap apa kita petel bede. Jangan saya jual, mereka yang mata wakil lang. Saya jual pada tanda kan lagi kurang mari masang gigi pasangan emas. Di bawah pada tahu gitu. Sekilo telepon ibu. Rawah nyorot, lagi saya kelengan, are kuntang tanang saya kelengan terus ke gigi emas deh. Allah, jago tak tahu lagi banbuk. Cucur kelu bah. Arab pecah ngocak laki kelu. Allah. Obabuk. Ngiding bu. Jangki mana Allah. Biar antara masuk surga bini antara. Keding aki. Maabid mereka. Dok dia ceng mancing. Tare, tung. Reng bini ni kemontara masuk surga pirang aki. Tung. Solat selama waktu jaga. Ibu ki. 2 pasal wajib jaga. Telok atau at kasih laki jangan bangan. Mungkin ngemon selaki kirin melolong. Jabah ngojak anda ira. Terus. Cambui bandingan jadi bah. Tak bela makai kepiring ring tak laki kau. Top. Jadi reng bini ni kasi masuk guk laku bagian saya pada sabar. Kak, dia. Kemudian kasokan kopi na pete. Yes. Ajara au agak pir kan. Buk mayuk buk dia ki ambian jak bisa ubah. Tekak kun situ. Janya banyak sitong boy. Ambian si kita abas samarin dewa kejopok ngeti aki abas ro. Anu rawah ngojak ambian dewa kejopok. Assalamualaikum. Ndak tegercot silake. Selaki tak nurut pengajian. Waalaikumsalam. Tamu yang ki.
punten abdi nai kok jan saya laki capok beridim jak pemangkat agi kiri apa monen temu abas saya kok Allah terjeka beriti kok wan lanjut lagi jadi siapa pertama dunia kak dinto para rabu paling baba saya nomor 2 sehat mantar sehat tekapin telok tak guna saya mau tawalli asy'arawi nikmat atau rezeki saya nomor telok bade rezeki saya nyaman dari rezeki sampurna napa kak dinto andi nak foto katoronan durriyah salihin salihat nak foto tadi betul tiring bagus kape karena tidak boleh harapan gulaban panjenengan kak dinto paling akhir paling ampos tidak boleh tero andi anak foto si paling bagus engki napa punten karena abak kak dinto bila abak ni kak Allah bila abak kak dinto itikan ni man Allah bila abak ni kak andi nak foto bagus abak ni kak beda harapan beda nak foto si doa kina beda nak foto si narosakina perjuang nak abak tapi tak langkong seorang naudzubillah manter jawa kina bila nak foto kak dinto tak bagus Allah tak ada harapan gulaban panjenengan Tore doa ke Allah apa banyak bernyokonan makin ni kajian akhir cuman ni ke beni jan bagus tapi cuman ni kajian akhir ben cuba benyaan si merosa ke daripada si bagus nak foto gulaban panjenengan setujan terima selamat ke piye menapa nomor 4 si paling terakhir mat letak di otang bade rezeki bade nikmat gak dinto para rabu si paling utama napa ngak oleh karidona bila 4 ni kada ikut oleh mulai si pertama sampai ke si nomor terakhir guluban panjenengan ikut oleh maka odi bade alam dunia ni bakal andi ka odian bunga nang akhirat ku laku bakal andi ka odian si paling bunga engki gak dinto guluban panjenengan manter tetiakin orang selamat seteja na apolong ku laku nang swarga na Allah ban malar muka seteja si hadir tertak peke ben Nabi Muhammad karena abak tak bisa langsung dapat sampungan dak keajunan ipon Allah kecuali kau tulebat baginda Gusti sepaling ika cinta sareng Allah Nabi sepaling ika cinta sareng Allah ingki kat dinto Gusti kanjeng Nabi Muhammad mantar gulaban panjenengan ibak tak ben Nabi Muhammad ku laku ke swarga Allah mantar tak peka ben Nabi Muhammad mantar terus sambung ben Nabi Muhammad sehingga gulaban panjenengan seteja ku laku mantar pada teti orang selamat Anta syamsun Anta badarun Anta nurun fauqa nuri Anta syamsun Anta badarun Anta nurun fauqa nuri Anta kathirun wa ghali Anta misbahus suduri sataja sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya habibi Ya Muhammad Ya arus al-khafiqaini Ya Habibi Ya Muhammad Ya arus al-khafiqaini fiqaini ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-kiblataini sallallahu ala
رسول الله صلى الله عليه يا حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه. Angka astana saja. Rabbi faj'al mujtama'na wa yatuhu sanul khitami. Rabbi faj'al mujtama'na حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله اشفع لنا يا رسول الله صلى الله اشفع لنا يا حبيب الله. Pandang kami ya Rasulullah, beri syafaat kami ya Habib Allah. Sallallahu alaihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju bidzalika rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadan nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim ij'alna min khiyari ummati واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة. اللهم أدخلنا معه الجنة. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا وللحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد واستجب دعاءنا أجمعين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ميسر يسر يا مدبر مدبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. رب يسر ولا تعسر. رب تمم لنا بالخير. ربنا آتنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم Sekak dintoh diri abtina malarmu kepada barokana malarmu kepada manfaatah kurang berlebih abtina nyo'ona bangawarah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekalangkong sekak dituh bedena tarika pengajian seampun dipungkasani kalaban pemosam doa malarmu ke sataja seampun IDPG sareng saudaraipun sebulja Nurah Sa'dud Darain titia tembena ilmu pengawaningan semampu berberkah da abtina sataja. Hadirin para rebu seputar sang bulja abtina minangka parenting lampah atas sataja kesalahan kekurangan kekhilafan juga keanggolangan Abtina hanya untuk pengapurasi sebelum batasipun motor sekalangkong atas perhatian ipun panjenengan saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Antimu dulman layali wasbikuruk bal ma'ali. Antimu dulman layali wasbikuruk bal ma'ali. وارفع بنا محمد ابدل كل الغوالي وارفع بنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم خذلتم. تنازعتم فشلتم أو تخليتم خذلتم. ندمتم يا تلاميذ محمد عدت عليتم ندمتم
يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عديموا ظلم الليالي واسبكوا ركب المعالي عديموا ظلم الليالي واسبكوا ركب المعالي ورفعوا دين محمد ابتلوا كل الغوالي ورفعوا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.